MDC kamahoti ba Charles Marngar ulai thu bagi pajba gi basong basa than blok tu ki badai ru kinong rep menta ki syak pendek aka asam haka bagi nong rep sensar ki haban siu du khazan hajar praspa tangka shipik up kum khachna shakarbi anglong autonomous district council pa kum churu shak pilut jok asam yakani ba Charles ulakran bon ra ikamat itai hak singi ba ar dorbar mang tangka jok yeng dorbar thawan khasils autonomous district council hak khandai trek ulber archar ar uniu MDC la ther tange extra mekhlaya democratic alliance balam khmat dak NPP bat khot yu konrat ki sangma menteri rangba kumusuri kupsni langbrot kani khathau parsi ki jingle eklat ba jingbom ithu jung sarkari ki district council hakabai dei bi jinge soi ya memorandum of understanding ban ban ba yu pur sam klem ki jing pentep ya council Dokumen SIM ke Basokya, dokumen SIM ke Jingkit Kli, kumenong mikmat bagi pajba kilaji yang syakini ke yeng ke bekentang bat kubadon buram, kawan rai kini ke motion ke baong, ke rule jong ke district council, halor ke interstate boundary, lane di kamput pak kamsam jong ke jelah ke dong. Hoi ya sukemen bang lalong kumudkhat jangka boundary committee jangka district council ngasukemen bangilai simen talang bangilai rai haga bede ban penbut penbaik yo put usang jangka jala ke jongi ban ngasukemen ru bagastan jangka council kalong katkum ke territorial right jangki hima kabalong katkum ke para paragraf 20 jongka 6 del jongkari tisnsha jongkari India. Nai ngasolsi pat Mr. Chairman sir manyui bau chief minister jongka jala ke jongi Konrad Sangma haga statement ke jongu ke bola ai hakan nyautrek mensisngi jong deu benai Hapo ke Meghalaya Legislative Assembly hak belabdep bansain ya ke MOU baru Chief Minister jongka Assam kene ke jingle ke lalong klaim ke jingtip jongka District Council klaim ke jingtip jongki kli nong sisha kumjuru ki stakeholder Haga jing sisha ka state government kam don hak bat don bor AA halor ka ilaka administration ka jing kali kalong manoba issue yaki dulir iki pata hatom de kirang basnong hatom de kisim rai hatom de kisim hima ka ne ka jingle ka jong chief minister kalalong ka jing yurai kajing bom kansnap bat kajing pen kanru ya ka bor ka ityar jong ka district council katkum ka para 20 jong ka section ka para 3 jong ka section ka kranchai shapang ka power of district council ka para 3 1A ka kedausai ba ka council ka dai ka authority halor ki tribal land Haba price ki alternate ki area of differences haribhai. Ni sosi banyo I banado ka ASTC transit kam kan hab ka transit kam kan hab no sha sam. Hagawede bat ka khana para piling kata area. Ka statement jong chief minister ka ong part of villages of Maikuli kan hab Meghalaya. Henry hatrai jong katu statement pimpe hagaju ke paragraf Pinyoi bakaong in Maikuli area Momariville which is adjacent to Maikuli playground will remain with Assam kani kan hap sya Assam kumno ka way ke kerteng snong kala banong khandiat sya Meghalaya bat khandiat sya Assam bat ki kalom jingtak bat ke graveyard kan hap Meghalaya kata gede gitu katkum ke jingtip ke jonga ke bang layo jingtip kalong bang
Kikat tu kat ni kibenta kibahap apa kana para ke tem marwet kana para kemlong ipi ke transit kam ke paham kensho kana para ke Dreamland Resort ke playing areas jong ke Yongkuli village tu ke Senong Yongkuli right marwet Himam Lim nang ta ke entire stretch jong ke playing areas ke bahap apa ke Himam Lim nang ta ke plain area jong ke pilang kata jong ke right marwet Himam Lim kalong ke AKA ke basusi banyu i ya kene ke jong bom pensioner jong ke state government aga jingyalam ke jong Konrad Sangma kawai pat ke statement ko ong darang ipek ke kom kene ke statement kabla ai do chief minister ownership of the land will not be affected irrespective of the administrative control by whichever state gets the particular area. Kawai pat ke statement kani ke statement kumang laong kalong ke basusi hato ke asam kan priang ikot kisla na po ke council na ke state ke jongi apa kita kisnong kin hap apo ke asam tak ada ke jengkeli baru kata mangihang ni kat kom kepara ke besar ngidon ye kat administrative of justice ha asam yang ni om ditho kum kisdel tribe kum ta kam don kano ke jingya dai ki breu ki jongi lara ki don ke jing ha ki jaka ki puta ha ka hiar pateng inheritance property ka marriage and divorce ka social custom ne ka kenkur omdan bagaranti mano ban bishar ta ka de ke jingli kane ke MOU kamdan ni ka bakren sepang ban yaga pat ini ya ki breu ki jongi lese ki bahap ki ya ka jaka sha asam ki ban hap ya ka jaka ki jong ki sha asam kumta kumno ngin perkhat iki parado iki prasnam ki jongi laga ka jaka ka jong ki kan hap sha asam ngasip ting kini ka wei yo ba ka jingtim kan wan ye ka ri ka jong na kani ka jingle dalai kamla banlong baka asam kanong kta iki briu jongi ki bahap hapo kejela asam kakum ke asam Land and Revenue Regulation 1886 ke krenshai bah asam pimla banlong trai ye ke kendau ke siap baro ki jaka ginde di government land baro ki jaka pihak ban siu khajana hato ngim solution ki parado ki parasnam ki jong Mr. Deputy Chairman sa lese manobantip baka asam kala dan lupa ke plan ke jongka nak mendaga khana para ban penong ka satellite township lane industrial township ke train kanwan hadu bornihan hantakan sejur seki influx bahkan poi ke por baka asam kan sekentur seduk bernihan kini golong ke jingma ke bakrau ya ke jela ke jongi ngaslusi bak nga penrem juri kini ke jingle habang ipeg na kini ke abstract of the report of the field visit inspection of joint regional committees bahang ni habang ipeg historical perspective kamdon ke kapten ke HCDC kamdon ke kapten ke HCDC hang ni ipeg hang ni kini ki citizenship nonglang citizenship ipeg nang ta ke jernam citizenship nong mansau citizenship riangsi citizenship hak ba ke state government ke itu kini ki hima ke list ye ke kerteng jong kini ki hima ka ban lengo pat kalong ba kumno kam itu ya ke HCDC ke jong kabalong kabor kabah hidup nama constitutional body halal kihima nadalong ha kani garukom nga isyapting bat isyuk kairu nakabantagi hindriw tulipat
ki area of differences ki badangsa. Kumbalong mentang statement of Chief Minister kalong ba nalor ki life utli ki snong life utli kin hab hamegalia. Ngate ngam kemen. Itu ipi. Ngam kemen bang yo life utli yo ga day tang ka buj ban sim ye ki dok song bat ki dok pasok jong ka jela ga jeni. Kumba ki sim ye ka khana para. Kane ke jingle ke jong Chief Minister ka bu ke jingma ye ka block 1 bat block 2 ka bade ka hok ke jong ni nothing you about Chief Minister you right but kai snap ye ka riti sinsha but you kedia jubor ya ka kane ke jing ka up ke jingma wat ye ka block 2 block 1 block 2 ke jong ni kum ka council la da long ha kane gurkom imat ka ban sim la ka jong ka sinjang kalau dia ke por ban ya ban yang teli ke wei so ban mi syakma namar gani ke sorka klem atatin maaf yang ang pendon kami kini ke kintin kalong kumusuri kup sni lang pra kini ke jingja Mr. Deputy Shaman sa bat ki paradkhat badan buram jong ke yeng penkin mau yang banga haban khaibin ba iman kum ke jing pen kre nak ke block 1 block 2 ke penkin mau yang baladi ban seibyang ye ke resolution balawan ra ri ba HS la hak arpo turik jong November jong Islam arjata walangam padan ke ye ban ya dalu pa nam ta block 2 kene ke resolution ke kedausan badai ban weng ye ke notification ke bedetet kalai April kat kandai spak santuwe kerpat i chief executive member badan boram jong banwan rak biang ye ke resolution le selak ban khat ke special session na ke bentang na ke bentar ke interstate boundary nama bo minut ban sanya ye ke sokang balai alam dau kontrak sama nga penrem juri kena ke jinglek lendet jong kontrak sangma haga jing sisa kat kena ke kamyap ke kamim jong ke jat penriu ke jong ni umla dai ban refer syawai sa district council ko kontrak sangma pintip mo baka rijong i ke dong ki riti ki dustur hang ne ke pausai bau isi ni ke riti ki dustur dai na ke takadau India penai, la tung, you CM jom gagar hals se council, hakibat pada jom gagar hals, ila persyak gitu. Sakawai Mr. Chairman sir, habang ikran ni role jom district council, halor ke interstate boundary, mengakua ruban keren kenjat akabade disputed. Border ke jongi jong ke blok tu kendiat sengi akan nyau terik mensi sengi ke asam ke sedang biang bantik surak asabuda kala senaru igisam bakin sa ginong tray kidan gini gidor hani sedepti caman sa kini gede ke surak ke balati akan nyau terik asabuda kini gede ke ying trap balasna nak kemendapan sa kini kita karena asam ke Karbi Anglong Autonomous Council kelas nak kedok ruang riu tuli kini kita gawe ke kedok kebadan alat kli umat riu tuli ki kedok ban lom khajana naki nongrak kamtam mentah ke porsen sa gawe ke kedok kedai hamau sulding pedeng telek isnong pedeng telek kabahap aka right nong tung khairim simship kawai ka day haka klaus nong jatalong kabahap aka right nong tung khairim simship kawai ka day hapo ka snong jatalong kabagi ong kapabang kabahap hapo ka right nong tung kawai ka day hapompra kabahap aka snong umtli kawai ka day halat kli umwang kabang panir hi mentan bat kawai ka day hasabuda Nriu tengkah sekilo lalum kum ke bay mohon la nega tax
Kabaki nongrep jongi ki hapan siu. Om tangkata ka basrusi kalong ki hapan siu sa ka forest asam sanspa tangka ka wai ka kali. Sah ki pulit asam laispa tangka umlaper batas sabudar. Kumta ladaw nong umat. Nakasnong umat wandi sensar samawyong. Kabay mohol kalong bahapan siu sa kakarbi ang long Autonomous Council kalong San Hajar si pick up. Kabay forest kalong Sanspa. Kabay pulit kalong Laispa. Baro kalong San Hajar Praspa si pick up. Kalong tang kaman siu Mr. Deputy Chairman sir. Ngala persang bantok bon gijing tok si state government kam jule ai gidon gini gijing tok ang ni. Kawai gijing tok ka bang tok. How chief minister kalong had the cutway trick bribe cutway Hajar Artway to intervene on the matter related with the inauguration of stadium at Umlaper village block 2. Ngala ai ko piru si CM tong. Kawai pade kasiti ka barang tok. Chau chief minister kalong akan nyotrik bribe nengkong mendak snem Hajar Artway. Kepada yang jingkut kerpat bantuk lari jing pak kurup UMLA ke batai langsung constituency West Karbi Anglong jadi pai haga senong sabut umat right nang tung Khairim Simship ganiru ngelai ke jing thok say CM but CM ila depan thok so chief secretary ila ai ke pisah kalau ke ai ke basro si kalau don ke por ke bangasabe aki pulit asam haki benai ke bab abang asak citayo te blok tu. Kabang klemnya tu hangno. Kumunong yalamu barit ngala persang. Ringa snow tu balada maphi gi para member pim simlam ye gi cinggi kli ngatir bangin position tu. Karbi Anglong Autonomous Council lengbak ki member jongka mendagi sedang ban sampatas ki non tribal ki Nepali ki yok ke kot kendo ki siu tulop ye kita bisan kari gambura bagi ki ong haki ni ki kindiat sini ki balalai ki development ki pentrai man kapor kat bai ki jongi pak ki pensange ke skim MGNRGA lani ke skim sispak sini nadu snem Hajar Artway jongu benai agos la pensange aban ais kisnong di jongi berkebasosi kalau bagi projek mai jangka Karbi Anglong Autonomous Council kalau ke outpost hak umru ke fencing forest ID hak umat hajatalong hamadan uang ya kita la sanction do CM ke Karbi Anglong Autonomous Council kasurak na untuli sa pompra pat sabuda terda Mr. Deputy Chairman sa habang persian ngasngaw dubor baduk mensim ngasngaw senai palat ki paradok ki persnam ki badon ki jaka kumta ada kajing pat donor awanra ya kene ke motion baka council ka jongi kan pen I ka role ka jongka haga bede bad kitain borda di dong ban pan I mamangin ngilong kitrai daga jinglong trai ke jong ye ndo siap hadu mentang empat yo away ke skim naga district council kebo CM jongi daga baburam ila ai ke jimpular away ke session but campaign iki border ke jong Rengam 42 jingkremen namar pakepoh ke dalam CM jongi ila pediang ye kowe ke project ke bangalabu syi ngam atutin bagani ke project ke bangi ngemot kan nyerap ini ban pen I ke jing long trai
Pat banyada yau put usam ujung. The deputy chairman sa ngasusi ru ngamban siya ban pa. Beginong yalam gijongi hakum kani kepor. They praise the government, the present government. Kidon ki MLA jongi kiba praise the government halor ka interstate boundary. Kapag result jongka kampenhon ini, kapag kandiat benai mensua ki kren persya the government. Kidon ru kibalai ai ke jing kesan kat kini kikam kibaka government kan kipaba jong kari ke jong IPOE ke ai ke baca na khat na wer na man kata na kini jing ke bakantang yiki para member ki ba ke jong ha CM bat ibu para khat ba yiki executive committee larang nyimle mentah mentasi kepor kan sedia menginduk ya ke hak kejauh pat kebak hatu aku aban om balada ki reu simet kinot ban file case ya ke government why not district council Nara kireu simet kinot ban file case persya ya ke sarkar balai mangi ke district council ngin yang halor ki riti sensya ke sectional katkum ki paragraf ki balak pedau ke baal hangi ke district council ke bawah ke ikhtiar ban yang halor kita ki nongrem margata se sisian pat da kamen siam jogo jing skopya kerpa ya ke yung berokoi begini simenta banyatai kiri bentar bab menemkut tangah ke jingetai namar babun ki mat jingetai ki sakut bat kalong kumbangi perta kadi kelak kidan bun ki mat ki banglawan hak ki basakut tangah ke council ke jang bat ngakermen bamanda kasih kapakapor kadang biang ini bani haban sim kano kesinjang nak kalian kejang nak mentah kejing mentoi pakai pateng ke panuan pakai nomlong kejing tim kejong nak mentah jong Yakni gamat etai belawan ra do ba Charles la kersian lang ru do ba bendu em lanong berkumcuru do ba persingan NCA baru ba roni wiling do layakiran degi post nem many CMs have come, many CMs have gone, many chief ministers have come, and many chief ministers have gone. Buon di district council, buon di sarkar kilalik kilawan. Layakiran kini isu, bat kalong isu ke ba amat ke ba kia atau kata, bat ke bangi barok ni asno kumju, barok ni asno kumju. Haki session kita buon baru. Beralik no, dah kira ni kini kamat. Terkenal masuk umbar. Ini long kawai, kalau dia pergi ke bentar. Jika konsen, nak bentar sokar, Kedai benlong ba, lah kawan nak kepuar jongu A. Ni kawan nak keluar jong ubi, that is irrelevant. Kata kalau irrelevant. Henry, kawan nak keluar jong no, berlalu kan wan, bangin penbaik ni upur harukom kebetulan jimut kembang ibat Charles. Berpenbaik harukom kebetulan jimut, endai ban siang pendep tangkat ban sudah bukan hak keluar jong ah. Tak baik. Bun keban lek banyak kemauan. Dan tahu kumpul orang mubar di tengah motion, mah dia ban pek bahar, dia ban tip bahar, dia ban selok bahar, bat kita sekarang sendiri, nada dalam kam, wat bat di, senang kita himai,
kalau buat kama tu kata-kata nak kamu tak suka kerang bakan wan gajing penbek tang sisin penbek bat kabahun bat kabaya hap sisa bat gajing snow bat gajing kuat bat gajing long jong upuat usam kumba dari menong dengan semua hap sibun ba ni kum kaye nafai ini banyak lang ni ban peni bangi long kawai bat kani commotion kumba ni long lagi buat boleh no kumba kalong nenta lada kani ka jinga penbek put hoi kumbakan umubar dijaga ke bakam tuan kam ki prime nang na sang marong ngidu no tendai lada yem ya dan bentalang haka jinga penbek put lese kan jingkeli kalong hagi pateng ke bawan ka ke disi council kale haga puara bai pendikut pendesa nganam nakran tham kiai bai dei bat kini ki jinga penbek ya prengga asang mat megalaya tendai ngapek ba gumaong ki umubar apo khanapara ka shnong khanapara kan apa puasa kata ka bahma awam Mr. Chairman sir hakaju kapor khamyo ya kanu ka ding menjur lah nakarai nakahima nakadisi council kumno gini sanya ke MOU kumno pin proses cepo home ministry naraw sumanong malaraw siya mohap jimut lang bagayeng ladon kami ka resolution bala kumno bat urge the government bagamat na ban yai syahmat lada ka recommendation ka report ka MOU klaim ka consent jong kirai jong hima batu ka council kesusunai bagi nomrep jongi halo ka jing traisikam insya simkhajana hakibot kibom dei hapo kasil autonomous council masai na hangning hap yang lang koi kum bicara meriu kong inum ye bai ye ki parado parasna ni besom sekti bicara cepo hapur batas tom ini ai ka jing kersan ki tom ini le ye inum ye perkhat tamanta bani job election ye job election balayu ban syakri pai ba legit ini ban syakri pai ba ladang nang syakri tangi kemendian ke jaka ke bahak ko ukut usam hasil satan musuh ngepui kemendian berseru kejimba kumju kalau ni yue nang yang ni nabi kiaman Ubak Chambor War, Executive Member badi pej ikatan ilaka ulaong balembag kaifat jeng boundary committee kebari komiti belatau dengan district council nakaliang jong sarkar kala kandat syurut perkamshim satia jeng acimut council hakabai day bakcing penbej yaupur usam kajing menjur jong ke sarkar ban yasoy naga benta upur usam Mr. Chairman sir Haswa bang ngan sepoi tidak agar bedai bat kani kabenta Mr. Chairman sir kumki member jong kaji kabadan buram ka district council kajuri ngal don ban penkema balajit yani dekipat bangin nikmat syagani kajing dorba ke khasi hal autonomous district council katum ke constitution jong kari dia but kidan santali ki mat kiba mangi nginumla ban kia lene ban sukhen deu thala kabaning kong lapha yang ne ngidan hang ne naga benta ban yada ban penne ansa ya ka khendau kasya ya ka jinglong trai ka jugi kum kijat penriu trai bang ngaji kuat ya kaban penken mau ya ka statement ka jonga ka bangalaan bagata kalong
balada kalong baka jing pendek pun apa deng ke Azam bat ke Meghalaya uput usam jom ke khasi state jom ki khasi state udah uput usam jom ke Autonomous District Council baru uput usam jom ke Autonomous District Council Uday banderu uput usam jom ke state lagi kata karikan nongrem kabang ya keren bang ya persyong rem nongrem ha bang ya keren ya kejingnya pendek put bang ngaju ongru baga state Meghalaya Kamdan Jaka apa bodoh ke District Council Kamdan Jaka apa dah mereka Jaka kadai jom utrai snong trai muluk bat ya kabar pek tak kli dah kli secara ki belong ki siem ki soda ki lengdok ki bak pek ki bak kli ya ki Jaka kita hak ini ki Jaka tenang tak kadau hak sinjam ka beningkong kumbala batai diam apakah sarkar jela kamu ban penkiem biang lani banyak pendek biang yang dia keren kaput kapan dia abuse ke jom kiki kot islah ke jom kiki map ki bangi dah kiki documents ke bangi dah Andrei Shwa jom kataru nakaliang jom kani kisi ngilah form di kepada komiti kumbala report but they tangga ni ke komiti kabalala ban handover lani ban IT ya ke government ya kani ke report kani kalong ke report kabaka jingben ka jongka kalong kat kabaki dikot ke komiti kila tresito ban lum ban nang ikot islai doler ba dikijing tho paro ang bade kani IT serta kum ka reference agak jengah keren dan penting. Tingin numi keren su, ia kata kebentar mau ia mencari sekolah pensyai. Teringat kuat ban poi pe syak ketuka mat, kabang ia keren mentah. Baka tak kalong kaya kajing segau pat kajungi, kum ke council, halor kani ke MOU, kabaka sorkar kaya staj. Apa yang kamu Meghalaya Makassar ya kabar kalau ada hak lu syakahum ladang ambakla mentaka siam chief minister jadi ulet sedeli banyak keren halo kan kita kajikeli menta yani kum ka council langi menjurne ya kan ke MOU kata mereka jikeli ke bah ihaban bu ngimpat yo eka kopi jong ka MOU 4 place su ya ka la kalong aka floor jong ka yen assembly ne haka nugo ka public domain ka bangin yo eka kopi jong ka MOU nama kadang long confidence dan rei chief minister jong ka state ulai tang ya ka statement tang ya ka statement ka ba ulai hapo kayen dorbat hawa Meghalaya Legislative Assembly but habangi pe ya kan ka statement iba kidon katu ba ni kimat kibangi hapan dan mereka ke council pat ngasno ba kum kay council ngile menta kum bangalaong ba kacaka kade kajong ki kli nong sansya umpat ba ngathara kat bahaya gi ya ka bangin khat ya ki kli nong sansya
Yo pila ya menjo. Hak kecingnya jurip haput. Yo pila ada ai kata ke willingness ke jongki. Pila ada ai ke concern ke jongki. Bangi kuat begini kisahkan pinhap no. Saya asam. Lah ni kini kisahkan pinhap ni boleh. Hoi kum ganuksa mentakasi ngelayo pedang yang mereka sikit. Now acting chief jom ke imam ni. Ubala kuat yang ikum council ban intervene. Halo kan ke imam. Apa penpau hang ni kalau ba kim sultanat lani kim hun ya kan ke imam. Ngasukan ni kalau ada galati council bang hidup ni haban khot ini cik masya banyak kerensa namar ko makapau hagani ka hagi jaka di bahab hagi jong acting chief jong imam ni hidon hadu santeli jaka di balap katung di ka uyu kila ha ka sa katem marwet kana para kapaham kusyok kana para kebadan kita ke Dreamland Resort ke plain area ke Long Kuli ke Raj Marwet Melim nanta baro ke plain area ke Makuli Ground Raj Marwet plain area ke Pilang Kata the entire stretch dong ka jaka Habara Pathar Raj Marwet ini jaka katung gani ka statement la peniba la asasa te ko makapa kalau kamu ba kahima Melim kamhun ya di mana ban intervene kamunjul kita pamut ka syong hangi ke council kum mengilalam khamat dia jadi imla bangi bang susah ni apan sengap ya kasur jong ki kli no kasur jong ki trash no bas kawi ke bangalam hagani ke jinge jurep pun namar hitip baro bagi basyang masa haki borda kim de gitra kidi ginong syongwa ila bandai kimi pag jay bandi kumnu kinong syongwa kin ay kata ka witness kat konsen ka jongki lada utray umpara lada ka jaka ka bahaw himanong supung himanong supung le siu kam ay di manjur kumnu tu beriu basyang hang tu pat belum tanggung dong semua bakin air kata willingness maka sarkar kan susngap tangnya kata dena tagadaw ng snowba ginhapan ya shim ni kajingkit kli ban persnow biang sa sarkar mangiliyo biang ya gini kijing bomhun nakaliang jo kitli nong sensya halo kijing ade bakikat tu kan kijaka halo kijing kan dengan snowba nakaliang kijing keisian sa khatno ya ka jingelang jo kini ki no sa paro jong kini ki jaka di bahap apo kini ki nrituli ki area di badon kini ki differences di hadin jo kata le si ngin sabet kai karai jo ki but hadin bagi la syem karai ngin sabet snow sa sokar lani tada don kam bangin khatlang ki paro ki khat jong kai yang ru banis loklang ya kataru inle dia kata kalau kowe kaba ya dei bat kajing kren jong u MDC na po mau hati ngasno ba ka longga ege kaba ngidei kum ka council ban ya hikmat dam syagani ka syagini bicara hoi kum ka nong rim ka jonga na du mensuahi kalong ba kipo kini ki session ki baladap pembalapan kan mau dari member badan buram dan Melim hoi ngamde u CM ban perkhat panggil ke jong konstitusi nah ban perkhat ya baro di konstitusi di bahap ko ka kani council ya ba pintek ya kan kom trikam gejongi ya ki aset di bangila ban penhe sikiwe ki kakaro yele lang tai te wat hakapor bang ya kren ni ka boda issue habau MDC na rambarai urias ke problem ko lampi nakaliang ke songa ngalale
ngalai kan senai ke tuka outpost kapok lampi genre kumbalakular MDC naramrai support ban penyo ke saka genre haduk minta ngasusi ba mat mo pat sedang Jingsha nakaliang juni council marmar na sanction ia ka visa ka balai pula ban senai ka polis output apok lampi kebalong kum ka wei ni kita ka kibaya don ha kejinga ka jakap tenata wari jika dai begitu projek ke jong ki ke bangiong bande hang ki apok ka border nakaliang cuma ada bu jibut dan rai pitip hi kebalong mentangi pat yo ia ka visa ka ba dai ban yo nakaliang ke sarkar dengan harai tamsio sangin si syonglam daging si ban rai kumno banda akan hukum ban ya trailang nak benta ban wanra ngasngo ba kajing penpau ru jong member kajing bu jong ki jong ka Karbi Anglong Autonomous District Council ya gini ki ban ngala keli na u MDC badan burom la kini ki giat la penian ha tu jaka jong ke council ke jongi di bahap pu sam jongi long ho oi telada long kum ta marmar ngan ha ong ye i Amit Shah ke forest dan i jong ke revenue bala kumnu pada terikat ke jeng konsult lang badu MDC bangi ru ngin bu lang fikir ha tu saka ban pedi bangi ru ngidon ke authority ha kini ki jaka di bahap apa ke council ke jongi kata kalau hoi kam dadi ke gate bangin ya krong dan rai ke penpau tangbat penpau ya ke present jong ke authority ke jongi ha ke jing dei ban ya kedua bat kini ki CM jong kini ki we pat ki district council hoi kadon ka kenhun ka ba lai lam khmat dai ba PNCM kum chairman dan rai ka ba shulong hi dahdu menta nak kaliang jong chairman bari 4 IT tu kaum dengan harai lada ilak lagi ban penbek ban khot no ya ka meeting nang ban jiet no le si kinong ket kam ki ba no yalam ba kamai de na kalian chunga le si mong si simlang ki ket kle ban ya kenduk lang ya ki siam ha ka jing sya ka sauterik ki lafat yang aspo Karbi Anglong district dan we function ya fat sibgas ya den rei na kita wam la kiar ngam semla ban lej den rei ngana perkhat ba ka tusi nan se kendu yo siam jong Karbi Anglong den rei haka arpulai tarik jong kanika jong ni benai kadon ka program bala pendek ka bodu Autonomous District Council dan se haka tu ka program man salak ban kendu in se nang keren ni tom nang banyo ban penklan dia ke kendu jong pinong elam jong District Council baru ibadan ha kanika wi kejungi te ngakrai nila overload yaki points tiba nakaliang ki member kila raise ingin ya persang ni kaban ya terilang yang isu but pembegalong ketika boundary committee keba nila form tu ngimpat di notify te lada dorkam la sing safat yang dia ketika boundary committee banyak rai halo kan MOU keba tersoka kala pen ditang-tang akan yang kesungah please sebut Mr. Chairman. Mr. Chairman sir section ngayang man ai kulai CM dan borom jong halor kini ki jingkula bela ai khmat jong kaye te khnang ba ka kam kanom slam sudan ni jing ai semut CM tanggawai haga baye dei but CM jong ka Karbi Anglong Autonomous Council maladangi ab hadu bani kendo phi kala lab bakut ke por sensar ki location jeng ya kinong rep jong kalong ne amlo leseng su ajumul lada sutho no nang ya da bajing tho so CM man pasange ikini kijing krom namar bakat kum ka agreement ni both side Meghalaya and Assam kalong ba i kaladon ka agreement ka ba kila i kendu no kapor de khamtam hagini kijing ka japut dan hagani le kaladon ba kijing kren ba background ban maintain ya status quo di halor kini ki ai baro la sen alian CM jongi la banang tho kenang ba kinum safar kinong rat ka jongi tangi ta